chibai le vek ule video temin lo thlir sak thina kalom hle maya lom thu kan sil tak meu cheu ni India tan jet fighter tha pani leitur om thu kan soina comment then khata US siam F-22 Raptor thaber leiro se ti te ka lo mu a in comment hi ngai nom thei hle maya ka chiar vek zela thil khetak tak poinom ti ka ria a ain thla runom khop maya ing po ni sela revel thiam lo a sap trong mol mang te po re thiam lo te kan tam thina wang hian kan thiam angin kan huang ang te kan han let ling ve thina ni a re tak te khain thla rung lo ula comment in ron soi zel don nia kan soi fu tok lo te po F-22 Raptor hi an siam na rei to te reng nen eng wangin nge ram dangin an nei ve lo ti te F-22 Raptor luk puyangai China fighter J-20 chungchang le Pakistan in China fighter J-35 le tum chungchang te tun tuma hian kan ngai thladon ani India sipai officer pension to Major General GD Baxi chuan Pakistan in China siam jet fighter tha J-35 alei dona Pakistan pilot te hian China training an nei mek ti asoya J-35 hi Pakistan ne na hlanani chuan asiam tu China ba ka J-35 nei ram om chun ani ang J-35 hi dollar makta doi som sari manvel turani a 5G fighter kan ti ang khani Pakistan hian somli leitum ni nan soya hei hi a fighter nei hluive to ho deu French siam Mirage tele F-16 thlak nana ati ani baka hralh thuam lama a elpui chhangchak tak mai India eplet nana ati ani nikum Christmas don vel khan an in lei dan tur hian ti fela nakum sang ni som ni paruk khichuan in pek fel man an tumani a nai vai hle maya anin pe manang emo he fighter hi tuipui chunga po ral do thei tur chi ni baka ro surkara po che boi lo turanga yani a Z35 hi chini a oma pakhat chu Z35 anti topa pakhatero chu Z35A anti a Z35 pangai hi long sipai te mantura duan ni in 35A hi ero chu khomwal lama mantura duan ani thung he fighter jet hi darkar khata kilometer sang ni zani vela chakina thlok thaya kezi zanga vela rit bom pariat apai thei baka bom te naw som thum le missile pali apai pon thei bokani Pakistan hi sum le paya har sakhop maya international monetary fund po in voitam tak lo na lo puk tir to ani awangin jet fighter somli rwal jet hi alei thei tak takangem ti hi mitam tak zo na ani ve a fighter pakhat en kol hau tak zia ngai to chuan Pakistan hian alei thei tak takangem hunin la hrilang chu Pakistan in 5G jet fighter anei chuan India po a in rin ngai ve tho mai tuna India in nga na ber chu Russia siam Sukhoi 30 MKI hi ani a Sukhoi 30 hi zani somruk vel India hian la na yang ani a somruk a order mek ti soya ombok hela hi 4G fighter ani boxi tun naya US le Russia in 5G fighter anzor mek hi India in aleilo ani ngat chuan Pakistan hian J-35 hi alei thei ani boxi chuan van bo ruaka India ain Pakistan achung nung jok don ti nani ang kan thulak na pakhatina soidan chuan US fighter F-35 siam dan a design ani ang chu khami blueprint a hi China in an ru chuaka chumi yang chuan J-35 hi an siam ani ti hi ani a NDTV walin an zia dan phei chuan J-35 le F-35 hi ain ang deuh chia a adang lam na chu J-35 hi engine pani ani a F-35 hi single engine ani ti lo chu ain ang hle tin an zia ka US jet fighter siam dan China in an ruk sak chungchang hi lalpan remati chuan video danga soi kan latum don nia
fighter hralh phal lo pahnih khawela hian a oma kan han hriat thei china chuan chungte chu han soi donila kan soitak ang khan US jet fighter F-22 Raptor hi video masalama komena po inron soi nuala he fighter hi Israel takngial po in an la nei lo ani a fighter thar po ani to lo sang ka sa kwa sam kwa paruk khan an siam tana kwa sari September an thlo tir chin le a kumsang ni panga atang khan sipainan mangchan ani kumsang ni som pakhat nulama phei chuan upgrade version ti lo chu an siam to lo ni an soi US hian zani anei tling lo dewa za som ko pariat vele mo chuan siam ome he jet fighter hi eng ang taka thang e ni kan hre phak lowa a tha chung chuang hle ti a chian na chu khoirama ma hral an rem ti lo hiani a fa chuam anga en Israel po ina lei sak theilo dana hian an ro hle ti chu chiang mai ome aman la to thildang research le developmental how lovin dollar makta do iza som ngaman vel ani tia soyan oma then khat chuan dollar makta do iza thum som ngaman ani tia soyan ombok en po ni sela amana to khat ti ro chu chiang ome USA an ram ro rel na insang congress chuan sanga za ko som ko pariat khan F-22 Raptors hi ramdanga hral khapa hete chung hian Australia Israel le Japan te chuan leian lo deal to thungani Pentagon lam chuan ramdanga hral ve mai te po an poi ti to lowa ma sero rel na insang berin ati miaw lo wangin vo in thleng hi chuan F-22 Raptor te hian US a omhun ala khwar tangar ngara heti taka hral chua an phal lo chan hi eng tin tinemo athiam na thuruk asiam dan hi China le Russia ten an lo reve palanga an siam venga US van sang lama achung nun na hi an ron khum emo an ron tluk palang ti an hlo wang ani ber mai Donald Trump chuan a president masak trum khan F-22 Raptor hi Israel ne na hral apoi ti lo ti soi thom om thina nikum lam khan US Air Force te chuan F-22 chuak masa ho som thum pani emovel hi chu hluihlon an du nin soi om bok hluihlon an du chan hi thuam that upgrade naman a haw tak wangani a fighter pakhat en kolnan hian kum khata dollar makta duai som panga vel zel manangaya a haw hi atak ve em bokani expat tero chuan hluihlon ringot hi an harsat na sut kian dan thaber ni an hrelowa khoimolaya hun tlar dul ngot ai chuan Israel pek mai po thazokin an thethunga Trump president alo ni le taboka Israel ne na hral alapoi ti lo rengani a Pentagon le expat ten hral an ladu rengani bok chuan Israel hi an la leitir nge mai thei boke China po in a fighter chuan vor J-20 chu ramdanga hral phal lowa China in hral phar lo chan hi chu rorel na insanga pass ani wang po ani lowa China chuan US hian F-22 Raptor hi asangoi zon pui tan hen a hral ani lo chuan J-20 hi kan hral bik lowang anti a US ang em chuan an khau lo deuh ani chu China in J-20 a hral lo chungchang a hian then khat chuan China hian kan hral phal lo anti ve bok tak na a ani na taka chuan Russian technology an man telawangin Russia rem ti na lo chuan an hral thei lo hrim a chuan lama kan hral phal lo anti ve mai ani ti anom ve bok a adik thokhat mai ome kan du tok le photanga lo dam tlang zel ulangin lalpan mal som le theu ro se